ia. Ia le tua nei fiafi. Amen. Hallelujah. Fatoi fatalo fatu sofa man malo Iesu Keriso. Ia le Nasareta, ia le tua o le ola. O ia leo whaapeona tātou mafuta i le nei I tula fiafi. Ia o te whaatalo whātu fo iso se tafo le larulangi. Ia ti lātou o lo whaapeona mafuta mai tono maota manlawa. E le nei fo e fiafi o tātou whaisau ninga whaatasi ia I lunga o le ia Arrow Bible Fellowship. Ia leo mwhai ono tu ina atu ia le mātou sau ninga. Ia mo me se fo le upo le atua le nei fiafi. Ia a wā fo iso tātou watuno. Ina ia mawhai o na whaafai ngofie ia mo foi se whaamalusi au whaaleanganga mo I tātou lo mafuta mai tona maota malawa. Ia le ngatai lea. Tori sina au rei o kako mafutanga nei tai fiafi ia le tua. Ia o mātou mafutanga whaatino ina le ia fiafi o sa. Ia e whaapeo no mātou poto whaatasi mei ai. Ia e ngata whangai no mātou tangata ai mafuta. Fo lo upo tuspa ia au tu ua le mafuta futa whaatasi o le whanau o le tua. Sa utala noa I le aso wharaile. Na utala noa I le sāpati, a pēr na utala noa fo I le aso fitu, ma le numero fitu le tāua I le atua le malo longa le atua, e tala noa I le ola e whaavau. O le sauna saua Iesu na toe sau e toe restore. Amen. Te I toe. Hallelujah. Ina ia mawhai o na Hallelujah. Au. O le sauna saua Iesu. Hallelujah. Ia, whainganga. Ero lua, ia, kako o le tato live stream. Le kau whakaika e kako live I le mele, se kau testa kako internet. Ngai se kia kako wa. Amen. Hallelujah. Wea wina. Ia len tato tana no vaso len tene le sapati. Peitai, o le ua maua le avanoa e tato te to asia inisi o fiong pa ia le atua o nei la. O leo toi tu manu malo mai Iesu. O ana le la le sa whapea na toi tu manu malo mai Iesu. Manu malo mai lai lea. Amen. Ia, a whai o iei lau tusi. Si isu e whalau tusi le mua Peteru. Ia, mo I tātou ia I lunga le mata mai mua mai lunga. Ia nau tu atu fo tātou tusi lunga. Fiso soani le ia te oi. Le tusi al mua Peteru. O lora mta upu mua. La tātou whai tauru whai upo es furma le valu. Amen. Whamele whiong pa ia le tua a wā ua outou I loa, ele I tongi o la ina outou I mea e pala, o le a rio po le auro, na I lo outou a mio le au ngā, na tuuina mai e o outou tamā. A o le toto tāua o Keriso, pei o lo le tamai mā moe, e le po nā lava, e le ai fo I sona le anga. Tala noa le tuspa ia fo mai ele I whaatauina I tātou, I ni auro mani a rio. Ai na whaatauina I tātou I le toto tāua o Iesu I tātou atu whaperetania. Ono le whaperetania o lo mo e fo I se vaenga tāua o fo ufa mai. You must know, recognize that you were redeemed, ransom from the useless, fruitless way of living inherited by traditions from your forefathers. Not with corruptible things such as silver and gold. Amen. Te mana ia te oe te vaai le upuna ta ua na useless. Na sau le Iesu e lawe ina mai tātou I ngā luenga le au ngā useless work. E te whiu e te au na, e useless uma mea uma. Ai sea, o nei le ima se sau le langi. Nā lai tala no el tu spa ia. Na sau la Iesu e whaasa o loto pe na sau na whaatau mai tātou foi mai. You must know, recognize that you were redeemed ransom from the useless, fruitless way of living inherited by traditions from your forefathers. E iai, ia le tū maleanga no tātou o mai ai. Mai o tātou tua a. O inala, for mai le tala ala tu spa ia, e useless. Ia e o lau Israelu ia sa useless fo I lātou o nanga I le atua. Amen. E wha maile na whaatawina maile o tātou I le toto tāua o Iesu. Wha maile I o whaaper la sumara iwa. But you were purchased with the precious blood of Christ, the Messiah, like that of sacrificial lamb without blemish or spot.
O le tāua ia, fo mai o le precious blood of Christ. I te tonu le fiong pa ia le atua, fo mai le tusi pa ia fo mai e le aise me mawhai ona whaatauina le anganga e tasi. Not even one soul. For my ele aise me mawhai no na whaatauina. Le mawhai ele auro, even $1 trillion, $1 billion. Lere si me lunga aku. $1 trillion, pe ese me kaus. Po le a lava le tele. Ele mawhai o na whaatauina aise anganga e se tasi. Even one soul. For my tala tusi pa ia, ele mawhai o na whaatauina e se tamau a inga. O lona winga, e se la le tāua o le anganga o tangata. Pe a whai e le mawhai o na whaatauina i le tupe. Le mawhai o na whaatauina e lau tāwa le fou. Po le a lava se me o iai. Whamaritala tusi pa ia. E le mawhai o na whaatauina ai. Tatu, let's go there. Tatu o te lamo. Amen. Ma na ia le. Aua te tali tonu ono o whai atu ai. E tali tonu a oena na e whai tau o tusi pa ia. Tatu o te lamo e whas fumariva. Si tātou o, si tātou wa ai le precious o oe marita o ia Iesu. Amen. I te tonu o le salamo o le whasu mariwa whai mai. I nā whaalongolongo mai ia i le nei mea o outou nu uma, i nā wai mai ia o outou talinga o outou uma o e no nofo i le lalolangi, o tangata nuu a toa maari o e tamau a inga whaatasi mai e mātitiva. Tangata uma lava, tangata mau mea ma tangata mātitiva whai mai, whaalongo mai. Amen. Te whai tau lafo mai. E tau talalo ngutu i le poto, e atama mai foi ma whauwhaunga o lo uloto. O te wai atu o talinga i le whaata oto, o te whaamatala upu lilo i le kitara. Se ale mea o te whewhea i le aso vale, pe a vanga vangaia mai au e le angasala, a e la malama ia te au. O i lātou o e whaatua tua i o lātou oa, ma mita i lātou ono le tele o lātou oloa, fo mai la ia, e le mawhaia lava e so lātou o na whaatau i lona uso, pe avatu i le atua se tongi o la mo ia. Fo mai o au oloa, ma me umalai nei, e le mawhai ona e whaatau ai le olo uso, le olo tina, le olo tama, e le mawhai ona e tutongia lātou wangasala i lumo o le atua. Po le a lava le tele oloa na ia te oe, e le mawhai ona e tutongia se mea i le atua, e sui tūlanga ai. Nothing. For mai nol fai upo e valu. A wā matua whai ngā tāle tongi yola o lātou wanganga, e le mawhai a lava ia e whaavavau. For mai e nothing. E le aise mea mawhai ona tutongi ina, le ola po ole, even one soul, for mai wha Britania, for the ransom of a life is too costly. And the price one can pay can never surface. For my let's see translation for my a soul redemption is too costly and precious for anyone to pay with earthly wealth. The price to pay is never enough to purchase eternal life for even one to keep them out of hell. For mai e le aise mea e mawhai o na whaataua le anganga o le tangata e totongi le tau o la nangasala. Which mean, e ese la le tau o, no wonder, for mai le tala le tuspa ia, you know, I te tasi o angelu na sa recorder tuspa ia tonu tusa salam for mai, o ai e le tangata o e manatu ai. Wa makua I ofo angelu mai le fofoanga le atua na iai na ia whaia angelu ke rupi ma mea matautia. Ai man, wa whaitunga angelu. Kango le atua whai le tangata. When man mess up everything, God changed everything. Mea le nau whai me le angelu, oi e le tangata wa e manatu ai. Wa makua I ofo le angelu. Wa ko I kilo angelu for mai, who is man? Ina ua whai le tangata, ai suia e le atua mea uma. Even the Creator, He made a body for Himself to come and die for Him. Amen. For me le tala tuspa ia. Nothing. E le aise mea, e mawhai o na whaatawina le anganga o se tasi. Tasi se anganga. E le mawhai e le tupe ta avale, e le mawhai fo I le atu noo. E le mawhai fo I lo identity. O mawhau le nei aso. Ile taua yo oe, or vesili taua, o ai oe, who are you? Amen. It is a good question. O ai oe wasa wai e sumaliu. O se tasi o vesili taua, ma
E au foi ona e taliina na fesili, ona o lo identity e taua. Ia, pe o au ole. Ia la fai whakakainga. O au o Kevin. O le tama lo matua ino ia si manono. O le afine o le toe ina ino ia onge uruiva. Au matangi le ia tau le sa. Ia malo matua ino ia whaapisa ma lo fui maono. Ia, koe opo ile si ngolo lo makua. O lo identity le na. A fesili tangata te o ai au. La tula i o lo whaasino manga le na. Ina o sau nei ni usila. Fiu e ka o lo whai ui ka ngaka le masa unga ruenga ka maua. Ele ia feolo identity. O e mafuon o tala noi le identity. O ai oe. Ona na sau Iesu maliuma oe. The question is, who are you? Ona le upo le tuspa ia foi mai. Ele mawhai e se mea ona whaatawina oe. Ele mawhai e se a, aulo po se a rio, e o lava i tupe, ele mawhai e se a, ona o mea nā, ele mautu. Ele mautu lea, tupe, e uma tupe uma. Right? Ele mautu fo i tonu o aso lau e a onga a tonu o sa e to anga taalo o lo identity na vea o stangata afileti. O pe o inai lo ai oe. Ia a whaifo o se CEO sa matanga ruenga, o oi o CEO, o lau identity le nā. Ai ina ua tuli oi manau ngā ruenga, o le ala le simea. Tele la tangata, e pei o le lātou identity, e whaavaelo lātou identity po o lātou, i mea e le tū mau. Whai mai nisi, o au o le whaipule o le kumalo le nei. A umalalo i tū lau lafo, e le teimine e whaipule, ei o nā la ia. Ona le tu a vea folo o mwhaipule. No winga, e le tu maule na identity. Po le a lava ni mei tutono lau langi nei, e le tu mau. O le identity la o oe, e le tu mau. O le mele na laina sau Iesu le lalo langi, na sau e suilo identity. Amen. To lole upar tu spa ia fo mai, without him you are nothing. Fo mai au no mai Iesu, o oe au lele ai. Au no mai Iesu, e te le mawhai se mea. So which means, sau Iesu e suilo identity. Who are you in Christ? E tā ua la lo i loa. Ono lefa maritala tu spa ia i, whai mai e le aise me tasi e mawhai, ona whaatawina le anganga o le tangata, nothing. Not even one soul. E le mawhai ona tongina, lono ia o tātou i loa. E le mawhai e le tō watunu. E le mawhai e lo tūlanga o oe o po lea lava le mawalunga o lo suafo o whaaswafa i nai oe. Po lea fo i le mawalunga o le ai ngā tupu te sauai, e le maua iso wawa no i le langi. Hei se me e mawhai o tongina. Ai se awa sauai Iesu. Fōringa mai e tā ua oe a Iesu. Amen. Nā la iona tu ua lona mamalu, o ia o le atua. Whameritala tu space ta toa tu le si. Na ua ewa ai lena o whai atona nei, e le eise me mawhai ona whaatawina lo wanganga, ana ua e whai tau whai. Amen. So tonu al salamo na e whaasumala iwa, not even one soul e mawhai ona whaatawina se tupe. Amen. Ai na whaatawina i lea, the precious blood of Jesus. O le toto e whai mai e lea, e le eisona po na, whai mai le eifo isona leanga. Le toto leo Iesu, ono le tala le tuspa ia whai mai, o le wha mangalo ino anga sala, e wha malingi ino le toto. O Iesu la. Amen. Toto tu se e peru. Hallelujah. E tono le tu se e peru, o lona mta upo e lua. O lo o, tana noma iai ia, na fiong pa ia le tua whai suma tolu. Whai mai. Ua toi wha apea mai, o te whaatuatua ia te ia i le malea whaauta mai, o au nei ma le whanau, ua fo ina mai e le atua ia te au, o le nei ina ua iai le whanau le tino tangata ola, na whaapea foi ona ua iai ia te ia, ina ia whaumatia e ia lona maliu, o le ua iai le malo e oti ai, o le ti apolo lea. Let's stop there. Whameritala le tuspa ia, o Iesu sai le anganga. E le ima whaila na oti le ono ia o le anganga. O le mele na lai ona sau e whailo na tino, se ia oti. Ai se a, ina ia mawhai ona toe tū mai, e whaato i laloina le oti. Mai le o lo o ia tau fia le oti. O le ti apolo na pule le oti.
Whamaila le tala tuspa ia, o lo o manu malo, mea le o tio o maltemi nei, tātou uma e whiola, e le ima se si o sa whanau lea, le a whiono se lau o maltemi nei o lai ola lava. O whioti uma se a, le se sinto e manu malo i le oti. O tangata uma lana whioti. Ai o Iesu na sau e whaato i lalo le oti. Ai ana le Toetu la Iesu, o le mea e ala iona whaino ina o le Toetu manu malo. Ai se a, ona na o Iesu ana manu malo i le oti. And it is a good news. O le tala le lei. O le tala le lei nā mo tātou. Ona foi o le tātou Toetu mai lona manu ia. Ana le mawhai e Iesu, ana le Toetu mai Iesu, whamartala tuspa ia, e mai mau le tala le lei. E mai mau a koa le la unga e o ale waposkolo o markemingei, e mai mau a koa le tala lei, pe ana le Toetu mai Iesu. O le Toetu la o Iesu, wala i ona ile me ta o le faa moe nga ola. Ai sea, pau le o le Toetu, e mafua ai ona, ta ua i tātou o le faa nau o le atua. Ona o Iesu. Ona o Iesu, o tangata umala, mele tala tuspa ia, o i lato uma o ena talia o ia. Ma faa tua ia te ia. Na ia avatu ai o lea manui e ta ua i lato o whanau o lea tua isea. Ona fo e paulo tangata na Toetu mai olo i le manuia, na faa maria ina lea tua. Le tama. Olo na toto la, watalia e lea tua le tama le toto o Iesu. Leo wala iona i le faa mangalonga mo tato uma. Amen. E se la le tahua. Te loa. O a whaatu langa tangata pito i sili o na inosia i le lalolangi. Ia, tangata pito i sili o na inosia le lalolangi. O Iesu le tangata pito i sili na inosia. Ia, kango lai whaka inga e kango e kuko i lunga ia le ingoa Jesus ma le au atheist. Na e waaila ia, e pito i sili e numero tasi atu Iesu, the most hated person i le lalolangi. Ia, kango lai kuko i lunga. Ai, not now nanga, leke mai mua mai. O Iesu, e umaloa Hitler, manisio lau vangari nei, so o ma Iesu e vai a Hitler, ono miliona tangata iutaia na ia fasiotia. Whamaila ia, that's the most hated person. Ai sau siri atua Iesu, e ku whaakasi umaka ngaka ingo sio laulangi, e le maua Iesu. He's the most hated person in the world. I le taimira nei. Whamai nisi e le angi so i ka Iesu, no. Menga le kalango ku ka ulo Iesu no TV. When was the last time na whalongo le ngo Iesu no public TV? Ia ka ilo ko ia sa mo la no o le tu no rotu. Tato va ai TV America ma TV the world. Me se fola nei New Zealand, o New Zealand. Ia ke le ko vai no TV 1, TV 2, ma kwale ka uale ngo Iesu. Mai, e o fo Donald Parliament la fo over ese. Hi, he's the most hated person in this world. E ino sia ia. And yet, na maliu mo le ang sala al tangata na sau tutongi le. Fa mangalo tangata. Fa mai do tala tu spa ia. O ilato uma o ena talia o ia. Ma fa tua ia te ia. Na ia vatu ai o lea manuia e ta ua ilato o fa na o le tu. Ela no tala noa ile upa tu spa ia fa mai ile ise mea na mafai ona fa amatala a foi. Ona fa atawina le tangata. Ona let's go there ile tu sia mata yo. Amen. Ma tai o lona mata upu e lima. Ma tai o lona mata upu e lima. Wa wako ngā le ma tai o e lima. Amen. Fai upu e luas malua. O i e te wa ai. I le mata utia la o le mea le fai e tātou tangata Samoa. O i e fo e te ilo ai. Le te leo le whaasalanga le tangata i ana upu. Whamai le upu whai upu e lua. This is Jesus. E leo ni tala Kevin o tala Iesu whamai. A o au te whai atu ia te outou. Ai se i te fua i lona uso, e no fosala ia i le whaamasinonga. Ai se whai atu fo i lona uso raka, e no fosala o ia i le fono. Ai se whai atu fo i le vale, e nofo sala o ia i le afi kena. Tu sa whamai le tala Iesu o lau whai atu i lo uso o ia o le vale, o apoua e tau whaatau vaahina se tangata, whamai le tala Iesu e te mui se oli. Wai, e se ale mea lai ona mamafa ia Iesu le mea lea. E se ale mea lai na mamafa Iesu lau tala e whai i le tangata.
Le tala le matua e whaila na tama, you are useless, worthless. Te le au ngā i se mea. Ai se ale mea lai ona ti ngā ele fina ngā lo Iesu. For mai Iesu, e mui kena i le afi se oli. Why? Amen. E leo sa utala, o le upo Iesu. Ai sea, ona fo ina maliu a Iesu. E worthla ya Iesu. He actually worth everything. O le tau o le tangata le na tu ua Iesu lona no foali. Tu ua i lalo lona la. O i o le atua, ai sau e maliu ai. O lo fai atu la le tangata, you are useless, worthless. Actually, that's one of the most dangerous things you ever said in your life. I lo fai atu se tangata, e te lea o ngā, o oio le vali. E sea, wa e ave e sea le identity o le nā tangata, na toi tango Iesu toi restore. Wa e toi antu ingalanga luenga Iesu. How many of you know we are here to build people? Yes. Not to destroy people. Mea la le nai ala ina mamafa ya Iesu au saunuanga, matala, o lo tau mamaino le stangata. Po o lo ave e sea leo le identity wa uma ona toi restore Iesu tangata. E whai maritala tuspa ia nothing, e se mea mawhai ona whaatau wina. E mawhai ona whaatau le ta avale, mawhai ona whaatau le ta avale fau, mawhai ona whaatau le fale fau, o mea uma mawhai ona whaatau le tupe, a o le anganga e tasi. E le mawhai lava se mea ona whaatau wina. Only the precious blood of Jesus. Mea la le nai ala, i ona whaiatu le tangata, wha mai tau tango tangata, tau le tangata o le vali, wha mai leo Iesu e mui se oli. Ai sea, ona fo ina whaatau e Iesu le tangata na e worth ya Iesu, worth everything. And yet, e sau le tangata wha mai ele eiso na value. Wa whao ngala o ele ti Apollo, e voice out le nā mea. Wa e ave e sea ile value o le tangata, wa uma ona tuu ia ele atua, ele eise mea, ma whai ona whaataua, but the precious blood of Jesus. Amen. E ese la le tāua. O le tāua, the Bible says, for mai ole ola ma le oti o laifea. Lai le pula le laulau whaiva. A e tango lai fasioti le anganga na maliu a Iesu ina ia ola. Right? O le matua te lea la o lea. O le whaasalanga o le nā mea. Ina ua e wala au atu ilo watali. E ai valea. Matala tu spaia. Ke molu e lai se oli. E sea, ona na whaatau a Iesu le anganga le nā. Le la tatou ue vai. Who are you in Christ? O ai oi. Ya ke riso. Amen. O ai oi ya ke riso because you actually value. E hilo value ali kongo ya Iesu. Amen. E o ya ngelu ngang kwa ilako confuse le value o eso. For my, who is man that you are mindful of him? Amen. O ai le tangata wa e manatu ai. A whaina o ya ngelu ngang confuse na mana o ya ngelu ele. A le wa confuse e tato. Amen. E tāua la. E tāua oe ya Iesu. Amen. Hallelujah. O tato uma awhaina whainia utala pena e ta uma mahina seisi. Now you know le mafu anga e leina ma mafar whasalanga. Why? Because e le mawhai ona whaatau e se tupe le anganga le na a le lai whasiotia. Ai na maliu a Iesu nungo sa tauro. Why? It means everything to God. Amen. One soul. It means, whamatala just pa ia nate tu ua lea. Le iwa ai alu e su e melto o tasi. Ana whaapea na o oe ale le lalulangi. E sawa Iesu e maliu mo oe. Kusa pe nga oe. Why? Because he left everything. He come die for you. Amen. O le tāua le nā. Ai sea, e le ai lava se me ma whai ona Flavia ia le tangata. But the precious blood of Jesus. Amen. Hallelujah. O ai la o ia ke riso. Ai sea ale mea le ina tāua. Amen. It's one of the most important questions. E hao ona tātou talina. O ai I tātou ia ke riso. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I think we should go there. Quite a few scripture that te mana oe tātou te. O le whaavai o oe I mō meo o mea le tū mau. Pea no whai atolo identity. E ma whai ona e whai mai o oe pe o au. I e mwhai no whai atoa o le tali o te mano no iau ruiva. A iei lalo identity o le lalo langi. E iei fo I lalo identity wha le langi. O whea la le whaavai e iau. Identity wha le langi, po le identity wha le langi.
Taua la identity e lua. O lo identity ai o lalangi. E lei masa o menga mawai, e o ai sa ka vale lei mawai. E o ai sa ka vale lei mawai. Amen. Ai ile tatu ole tusia mata i ora mata upo fitu. Amen. Ia e loa po o ia whaavai au e ola i leo langa le nei. Ia whaavai lo le teimi le nei. Whaavai lo o langa i se mea e mautu. E le mautu le fale. E le mautu se tupe. E le mautu le. Le tau e ka le sia e le mautu. Lona winga, aua nei whaavai lo o langa i le tau katoliko, ma le tau mamonga, ma le asofitu, e whakasa, o mea uma lo tu uma ia. Lo tu uma, e le whaavai o tātou o langa. Why? Because e uma leo langa uma, e le ise me ta o se katoliko runga langi. Lona winga, e mawai. O runga fo langi, te le mau ai mai o le au mamonga le i, aso fiku le i, o la oe li, o mako o Kevin Bible Fellowship, o koura piko la o, ea o vanga le, le ai, e le ingi me whapenga lunga langi, e tasi lava o le whanau o le atua i a ke riso in Christ. Lona winga, aua la le whaavaea lo o langa i me wal telo teimi, wa avea tātou taltonunga ma identity. O la anokar kongunga, wa yo e whakasa, wa pe wa vavai whapenga. Ea oi, wa or kakoriko. Now become your identity. I fail. E uma, e maliu lo e, le koe au ngā lo le ka le sia o ngai. Yeah. Ale kakoriko spaya. Some smile ngai. Via Yesua. Amen. Ma tai o famata la Iesu e to tele la to fai mai ya te au ile a so leli e ma to tele perfetane e I lowingoa o lowingo foi na ma to tu lai na ma to tu dia I te moni o lowingo foi na ma to fai ai va venga I tele on o ta utino tu ai le ya te ila to o tele I lo lava o to I nao e se ia o to ya te o to o e fai ya mio leanga fa mai la I fetala nga Iesu o le nei ai se whaalongo I le upu nei, ma whaia e ia, o te whaatusaina o ia I le tangata poto. Wana whailo na whale, wana whaialo na whale I lunga o le papa, o na tō mai leo wanga, ua o mai fo I tāwhenga, wangi mai fo I o matangi, ua pesi mai I lea whale, ai le I pa u lava ia, a wā ua whaavaina I lunga o le papa. Ai se whaalongo fo I au upu nei, ai le whaia, e whaatusaina o ia I le tangata valea, nana whaialo na whale I lunga o le one one. O na tō mai leo o wanga, wo o mai fo I tā whenga, wangi mai fo I o matangi, wa pesi mai I lea whale, o na pa uwai lea, wa nuti palahina lava. Ai se ale mea wala, ina ese whale ia, o na o le isi na whaavai lunga o le mea mautu, a o le isi na whaavai lunga o le mea le mautu. O lea la o oe malo identity, o lea le mea na whaavai ilo wolanga, o whaavai lunga o mea o le tino, po o whaavai lunga o mea le anganga, o mea mautu. E tā ua la lo whaavai. O ai oe. O Kevin ia o makwale aso nga identity, tu solo identity le kake mika le gaming ei. La identity ya Christ wa upar tu spa ia fo mai oe se mita ya ke riso. E paula ngal me kake mika ai without Christ ia kwa ngafi nga kaika. Amen. Tato wola. Fametala Paulo, but by the grace of God, I am what I am. A o le alofa tu no le atua, wa o whaapene ia iau. Ana le ai, le alofa tu no Iesu, e le avea Paulo se apostolo. O le identity lao Paulo, o Iesu. Ana le ai fo Iesu, e le iso na identity. O le ala tala noa Paulo, ilona identity ia Christ. O ai ia ke riso. O le tala le leifo ilana sau Paulo e tala I mai. Man, o le tele yo me te mawai. O ai o ia ke riso. La tato oi nei foi upu ia. Amen. E se le taua. Who are you? Amen. In Christ. Hallelujah. Tato oi le. Galatia. Pili mache penga o le luia Galatia wa ngai ko ke a. Te o lakure ia Galatia. Elua, fai upa lua se fulu, ia kako afe foile ngai a kolose. Galatia e lua se fulu, Galatia alo na mta upa lua, fai upa lua se fulu. Fia fai tawina fai mai. Ua whaasata roina whaatasi I maa ua ma ke riso, ai o te le to e ola au, a o ke riso lo o ola I totonu ia te au.
o le ola foi o te ola ai nei, i le tino, o te ola ai lava i le whaatua i le alo o le atua, o le na alofa mai i a te au, ma fua ina mai o ia e whai mo usui. Amen. Fa mai le tala Paulo o le ola o ola ai au. O le ola o keriso. Asea, o na sau Iesu e suilo wola. Na maliu mo la uanga sala. Mai le tala Paulo. A o wola la, te ola mo keriso. Amen. Hallelujah. Ai mere ke le whai e ngā kara whakaikai. O lo wola. Ola mo keriso. E whai lima kau karkangoa mai e riso. Ato atu mo moko rinito. Amen. Hallelujah. Mua moko rinito o lona mata upu e. Mua. Whai upa tau se furu. O lo iai nei. Wha mai. A ua fua mai a te ia. Ona iai o tau ia ke riso Iesu. O le ua vea ai mo tātou poto mai le atua. O le ami o tonu foi, ma le pa ia ma le whaolatanga. Wha mare tala tus pa ia Iesu, wa vei o ia mo tātou poto. Ona foi na alu to tongi le valea. Mea le na ina ino Iesu e whai atu tangata o le vale. Why? Because he died for that, he paid that price. Wha mai na tala tus pa ia o ia o tātou poto. In Christ, o le poto le tua. Amen. Te mo le poto ia Iesu. Amen. For it is not from man that we draw our life, but from God as we are being joined to Jesus, the Anointed One, and now He is our God-given wisdom, our virtue, our holiness, and our redemption. Amen. O mea umaia, wa sui tu langa Iesu mo i tātou. So in Christ, amen. Lau tanga whai tau atu nisio nai mau i tutonu al tuspa ia. Mo kore ni tō, ono whai upasuma tasi wha mai, sa whapea fo inisio o tau, a ua tā ele o tau, a ua whaapa ia ina o tau, a ua ta ua mio tonu ina o tau i le suafa o le alii o Iesu, i le anganga fo i o lo tātou watua. Ia Iesu, wa ta ua mio tonu ina oe. Po le a lava ke leo ngai au mea nganga whai lo ngisi, a e maua Iesu ma e salamo, wa ta ua mio tonu ina oe lumo le li. A tonu nala e my Kevin, you have no idea what I've done. O laka kala fo inga ngawhai. Aya, leise me mawhai ona ve se i tātou ma le alofa o le atua, ya te i tātou through Christ. Ya Iesu. Ono Iesu. Amen. So in Christ, whamele tu se kalatia e tolu, wha upe lua ono. Amen, tātou oina, tu se kalatia. Te mana o to e whaamarusia o e te vai. Who are you in Christ? Low value rena mai ei o e le atua. E te tono tu se karatia e tolu, o lono foi upe lua ono. Whai mai, a wā o le atali o le atua o tou, umalava, i le whaatua tua i a Keriso Iesu. I le lalolangi, wā o le atali o uruiva. I le anganga, wā o le atali o le atua. Yeah, I am God's boy. Yeah. Also, you are God's boy and God's girl, right? Amen. Ale tu se do tu spaya in Christ. For mai, a wā o atali o le atua o tau umalava i le whaatua tua ia Keriso Iesu. For mai o ilato uma o ena talia o ia ma whaatua tua ia te ia avatua i le manuia ta ua ilato o whanau o le atua. Amen. For mai la ia awa o auto umalava na papatiso ina ia Keriso ua auto o ofu ia Keriso. Ele o iai se iutaia po se eleni, ele o iai se polonga po o se saoloto, ele o iai se tane po o se fafine, awa ua tasi lava auto uma ia Keriso Iesu, a faifo i e o Keriso auto, e moni o le whanau o toua Abrahamo o suri foi e tusa ma le mea na fola ina. Amen. Hallelujah. So o tātou rai a Keriso, i lo identity o oio le atali o le atua. Tu tusa le ma Iesu, same. Ia lewa pele si, no Iesu o le atua, yes, a ola Iesu lalangi, kusa le a oe ma Iesu. O le atali o le atua, ana saula Iesu fo mai ala, ho a vei tātou ma, our brother. Lona wingo lea, lo ia tusa le o lua. O Iesu la o ia na mua.
Fai o ia mamua mua e toi tu mena e oti. Ila uso atoa. So o tatou uma. Maritala tu spaia. Ele mai ta uai tatou ona uso. Why? Because it's a family. So in Christ, o Iesu la, e pipi i mai tatou. O le identity la lea, e le suia pe le mawai. O lo identity in Christ. O ai o ia ke riso ai sea, o nei le i whaataua o e le tau e kalesia, au ala te mapulotu. Nā ngai le i maliu tau whaiwhe au, ma le tau tatonunga, e le i maliu mo oe. Na maliu a Iesu, na whaatau la Iesu i lona toto, e le i whaatau o nai alu au kuper kauloku, ai na whaatau Iesu ro wanganga. So ie e loa la, na o Iesu fumetala tu spaia, o au nei o le ala upumoni ma le ola, le alu atu lava se tasi le tama, pe a le ui mai a te au. Whetalainga Iesu, this is a bold statement. These are really strong words. I to tono i utaia mani meleta no Iesu, a e whaia kala lea, so le kau ai o ia la. Aisea, o tangata o lai mapurotu, o tangata i utaia, o tangata o su nako ma, lai whai mai tona, kira vanga ma Iesu, lai sau sui ni kulafongo. Ma Iesu, kusa lai whesili lona auso, ma Iesu, na o ale ala upumoni ma le ola. Le lava se tasi alua tutama, pe a le ui mea tea. Po le a lava la ni tū ma le anganu. Wha maritala tu spa i al tātou main text, le tātou whaitau en nei. Amen. Tātou atu i tua nai le mua Peteru. Hallelujah. O low identity in Christ. Mua Peteru rom ta mua whai upa sumal vadu. Wha mai, a wā ua outou i loa, e le i tongi ola ina outou i mea e pala. O le a rio po le auro. Nai la outou wa mio le au ngā na tuu ina mai e o outou tama. O tala tuu ia atonu te ue whape o le mako kat kongunga li Kevin, whaka e whanga ua ngafi. A le mako kat kongunga le kasi iwa o ngokolunga a maka men maka kat kongunga o marke mingei, I don't care po le umina a matai. Because somewhere along the way, someone changed it. You know, 1,000 years o matala tu spa ia tu sa male aso e tasi. Tu sala ile atua, pe tasi iwa ono se furuna a matal tau lotu, pe au ngafinga a maka ile atua. Nothing to God. Lona winga la, when he talk about ile afo, ile ona afo, ona ola, nothing compared to God. He doesn't have a beginning, doesn't have end. So elema whaira na whaatu tu sa inga se umio statonunga, ile umio le atua, pe au ana nafi ile atua. Right? Ele i maliu la tato e kalesia mo tato. Oina mariu mo tato. O lona winga. Ele la se mea kako mapulo kuai. Amen. So kakalangoa kai da mo ri le. Dali. Ele se me ke mapulo kuai. Kukama. Maria lo fi ngalo. Ele i maliu se sir kai ko e kalesia mo oi. Na maliu wa Iesu oni e tasi ale toto taua. O le kele ngalo kau peko kasi fo ori kukama. Maliu a Iesu mo oi. Amen. E maliu fo Iesu mo oi. Ono Iesu. O low value. Po le a lava le kele o ngiau mea seri kukama ngawhai. Le mako kele o iloa. O wha maangalo ina o maritoto o Iesu. Yeah. Wha maangalo ma, you mean everything? Yeah, everything. Everything, yes, everything. Ma oe fo ia li whakupau. Mea everything. O maliu Iesu. O le mea lana ina ua toe tū ma Iesu. Tā ua iloa, toe tū manu malo. Aisea, whaato i lalo le angasala, whaato i lalo le oti, whae mai o le oti e, o whea o ia iloa. Manu malo. Aisea, ua sau Iesu pingi le oki uma. E o fo i le na pule le oki. Wha maritala tu spa ia na ia tu i momomo i rona ulu. Wa kua e fo Iesu, o whera ti Apollo. Paulo le mea, musu ti Apollo e te iloa. E musu e te iloa lo identity in Christ. Na te musu e wha iloa ia te oe, who you are in Christ. I say, because nothing worth in this world than your soul. Lei se mele lalo langi nei, aulo a rio, e ho o lava ti Apollo. Fa maritala tu spa ia, e le ima whai ona wha atu sahina ia te oe. Yeah. Ke ufa mai ole ala tatu la tu sina pe no fa te uto fa pe ai o fa ya kue to tu se e Peru. Amen. E Peru ona mata upu e ono
Hallelujah. You guys all right? Kau whaia din karkarangoa mairia ka ikari re ka karkarangoa ki au koua. Hallelujah. E peru ono mta upe ono. Fa upe sfurvadu anga is furmariva. Hallelujah. Tio ai kori lau kusiari re pe kau. E peru ono fa upe. Es furmalvalu ono es furmariva mai. Ina ia tātou wo mea e lua le... I think that's not the scripture. Hebrew 2. Amen. Koe ako ai kore e peru e lua. E peru ono mta upo e lua. Whai upa suma tonu ma suma ono. Here we go. Wha mai. Ua toi whapea mai. O te whaatua ia te ia i le malea whaauta mai. O au nei ma le whanau ua fua ina mai e lea tua ia te au. O le nei ina ua iai i le whanau le tino tangata o la. Na whapea foi ona ua iai ia te ia. Ina ia whaumatia e ia i lona maliu. O le ua iai le malo e oti ai. O le ti Apollo lea. O ai lena iai le malo e oti ai. O le ti Apollo. O ai na whaato i laloina. O Iesu. Ia, ma ia, va ai le moile i. Whaato i lalo ti Apollo. Ia, va ai. Fo mai la ia. Pero fa upa sfuma lima. Kau fai ali ima fiala mai ali. E le fa pe maka mai o ai mo o ko oilo. Fai fa le ali oilo. Ma tu sau no ina ai ina to uma o e na fa Apollo nga inga. I o la to o langa uma ona o le matau i le oti. A fai o iai se tangata o la e fefe le oti. Whamaritala tu spa ia o Iesu na sau ave ese le matau le oti. Ai sea, ona fo so tangata kirisiano e oti e wha moe e ilo e toi tu mai le ola. Amen. Whai mai la i or whai upe ono. A wā e moni e le fe soani o ia i a ngelu pe ta iane o le whanau a apro amo lo o fe soani o ia i ai. Sapa u fo i a ngelu. Ai le i fe soani ai le atua. E le i alu Iesu maliu mo se a ngelu. Ana ta ua maina, a o le whanau ai, whanau o le whaatuotua. Whanau a Abrahamo, i la tau e whaatuotua i le atua. E le i fe soani la le atua, ma whai e le atua se wha o le tanga mole a ngelu. Ena ia whaia mo oe. So o oe la in Christ, o le te lei o lo veli, fumere tala tu spa ia. E le aise mea e ma whai ona ave e se i tātou mai le alofa o le atua, ia te i tātou ia ke riso. E le ma whai o mea atali, e le ma whai o le oti o le ola. Le aise mea nothing. Le aise mea. E ma whai ona ave e se i tātou. Amen. Le aise mea e ma whai ona ave e se i tātou mai i le manuia. O le atua e ala ia Iesu Keriso. Amen. Via le atua nei a fiafi whaaftai i le atua i le avanoa o whaapeo na tātou. Toi whaalongolongo i lana upu. A vea fo o se whaamanuianga ia te i tātou le nei a fiafi. O ai oi ia Keriso. O ai oi ia Keriso. O low identity. O oi. O te lei o low tau. O low tau. Na whaatau wina oi le toto o le atua. O le na whaia le langi ma lalolangi. Na sau ola i le lalolangi. Ina ia whaatau ina mai oi. Amen. Whaamanuia le atua ia te oi. Malau whaalongolongo sa moa. Awana ingalo ia te oi. E le ai lava se mea o Iesu in Christ. E whaavai ei o tātou ola. E le whaavaina i tātou ia tātou ngā ruenga. E le whaavaina i tātou i le porea lava se mea pe ngā ruenga. Po le tātou e kālesia ma tātou tatununga, e le ma whai o na whaavaina i o tātou o langa. Aisea, o mea na e ma vai. Tasi ale mea le ma vai na whaatau inai o he ole toto tāu o Iesu Keriso. La tātou talo. Le tōla mātou tamavi i ala ua fio. Whaamanu ina lo suafa i mea silisili wa e whaia mo i mātou. Whaafetai le toto tāu o Iesu Keriso. Wa whaamama, wa whaamangalo ina ia mātou wangasala. Le tua. Mātou te vi i ala o fio de neia fiafi, ua mawhai ono mātou maua. Le tā ua ta mā o i mātou i la o fio. E le mawhai e se mea o na whaatawina, e le mawhai e le oa por ta mā o a inga, o na whaatawina le anganga se tasi ta mā. E o luma, ai o le toto tā ua o Iesu Keriso.
tama whaafetai in Christ. We can do all things through Christ who's strengthening us. Tama mātou te mawhaia mea uma ia Keriso. Wa e whaamanuia mai fo ia te i mātou. You bless us with all spiritual blessing in Christ. Tama wa umona e whaamanuia mai i lau whanau. Tama whaamanuia i lau whanau. Whaamanuia te i lātou o e mafuta mai. Mai mātou uma. E iai le whaamanuia ngā la wa whiu i o mātou loa. Le maualunga o le loloto ma le lau tele o lo walofa tu noa. Yo mātou tangata. Whaafo i le vi inga ia te o Iesu Keriso. Lo mātou wa li imo lo mātou whaola. Nei, ma se ia o i le whaavavau lava. Amene ma amene. Hallelujah. Hallelujah. Vi ia le tua, le reia fiafi, mo le tofo i le whaaftai ma le whaamahalo. Ia te ila tau o lo whaapeona mafuta mai lungo le tātou penga ta whailangi. Whamanu ia le tua. Tonu maua se whaamalo si au whaaleanganga i mo oe. Ia e le nei fo i sāvalinga, ma le sāvalinga whaaleanganga. Ia tū mau pea. Ia e tū mau lau sāvalinga i lo mo le tua. Aue te whaavai, ia e i loa lo tāua. Low value, who are you in Christ? E tāua o ai oe i lu mo le tua. Ia e i loa e me se mea ma whai ona whaatustus ai oe. E i le. A le loa le luas futala. A whai ora tau sanga len kenginga le loa sau luas fukala. O le a lava le umi le loa le luas futala le na. A tonu te ua umar se furu kau sanga whako a e koe maua la luas fukala o lai lalo lo muenga wala whako a koe o angar ka pinga ka luas fukau sanga. Ai keo e koe kau ko luas fukala i lalo lo muenga. A le se furu kau sanga o leiloa. E te toi tango tua i la luas futala e fia le value la ye. E te tango tua i luas futala. Wai, e le suhi alo na value. Whaapena fo ila oe ilu mo le atua. A whainga e ka whao mai ale amakanga o lo o langa se ia o mai le pōre ngei le ke mai mō mai o le lava fo la lava te ta whao e le o suwi alo value lo mō le atua still remain e tu mau lava a kong ki o whapea mai Kevin e kakanga o kia kia your value still remain e tu mau lava lo tāua se a na maliu Iesu mo oe na maliu Iesu mo oe tātou uma lava na o Iesu o le ala o pumoni Maleola, e le alua tu lava se tasi le tamā pe a. Ai o le ala low value. Ia vai le lo po le value. O low value. O low value tu sa le low value male toto Iesu. Amen. He loves you. God loves you no more, no less than he loved Jesus. The same love, agape love. O le alofa tu noa. Tutusa lele me fola na fa mai ele me fai na ave se i tatou mai le alofa na e ala ya Iesu Keriso fa manuia le tua i lau mai moa sa moa fa manuia foi le tua tatou ainda ya Keriso ya la tatou anga ia tu tatou fa matunga a mo i tatou o lo mafuta mai lungo tatou pe ta fai langi tatou toi fei loi i le aso lua tatou Bible study tatou tatal noai i le alofa maleanga le o le tua mo te nei tatou toi fei loi ono Iesu Amen. Amen.